What's good, everybody? It's your girl, Natifa. Yeah, it's your boy. Yo, this is wrong. Great white. Your boy Matondi aka the beat man. Yo, what's poppin'? It's your boy Big Robs, and you're watching Venrap Late night show. Late night show. Venrap Late Night Show. Bana zero wafara na hela out ya chilamba. Doan, uri atuchere zikonani. Doamba na doan, uri alichotsura we mazikonani. Doamba na doan, uri atuchere zikonani. Doamba na doan, uri alichotsura we mazikonani. Doamba na doan, uri atuchere zikonani. Doamba na doan, uri alichotsura we mazikonani. Doamba na doan, uri atuchere zikonani. Doamba na doan, uri alichotsura we mazikonani. Doba ni adoba, odoba jena ya pia songo doba jen, ende doba ni adoba, odoba chimbira na kona nitawezi na mukezi. Kanizito nitakaza utura nikukaizi wanisa pese si doban. Ndingani nichi doborora udoborora zitu zine azibuye iti doban. Way back, niso kodotura nizikakatini, nana musi you doing the same thing. Niche noi makona, nakona nyanubona. Bonani unipanga mashikani, mara nidoba na mutebe. Inini dino ngazika, nani doba nikure marengo sari. Sama itere anu ora pesa ziko opisis. Ndinya nifunda ombiru zitu zabuti nisichazitebe. Bonika izana doba na zina bilanu inyani kidoban. Awuna zibuya zine na doziwana zichikopa kazibi divan. Doamba na doban, uri atuchere zikonani. Doamba na doban, uri alichotsura we mazikonani. Doamba na doban, uri atuchere zikonani. Doamba na doban, uri alichotsura we mazikonani. Doamba na doban, uri atuchere zikonani. Doamba na doban, uri alichotsura we mazikonani. Doamba na doban, uri atuchere zikonani. Doamba na doban, uri alichotsura we mazikonani. Yeah. Welcome to Venrap Late Night Show. Na zero wafara na msindo ni taluchezo ndo bandina mweni ni nayo mweni T Cole. Banji wa domdibango rendi bandi kuta maluimbo lwawe nga manda no Sofia. Ndi ariezwi ndi kwa live. Watu babu zisuri zwino ni kwa live Sofia ene ugai mara oswika ola muna ene mune wa Sofia odotori budzatwi tien ni ndani kotanganedza tikolo ngapo ndo risoko unongara imanini ni mtanganedza kasedi yangu welcome again to episode imwe ya Venrap Late Night Show na mserina mweni washu T-Cole vunji ya watu hapa noni na nne mune T-Cole atuto mudiva the way mara ngere ombodi dzuzanya the connections rambodi make sure remuwane hapa noni rikone tanganedza ma T-Cole ka Venrap Late Night Show. Yeah, ndoriwa ngamant. Yeah. So enoni show enoni vunjao vaidhiva ndi show elani ya gwindi ngamanda si show asidzi interviews lani dzinedzi vadzishinga dza radio ni dzine ndongo muzopya wete amini ndi show ine ritoda tsisoso ngamanda zvava interesting and ezvi gwindi lishibvai na dzi views dziyagonya and ezvi muthu achitsimba mafungo dzi views dziyatsa so ndi dzimwe dza the pointers the show dzine ngotoiva ngodzidiva ri throughout show yote ya namusi ndizvo zvaso zvine zvadova zvichikuitea aunozvipela okay navana votakara okay zvazvino ri do thoma nga section yashu yo u thoma
ine sharp sharp u tea u vha yo u thoma ḓuvha na ḓuvha mara a ri thomi ngayo a ri ḓivhi why mbo ḓi ḓa ri khou namba ra mara thoma ngayo ri khou ṋamusi namba ra thoma ngayo ṋamusi ri khou namba ra thoma ngayo ṋamusi ri khou namba ra thoma ngayo ri na T Cole hafhanoni so heyi section i vhidziwa upfhi know your artist so ri vha ri tshi khou ṱoḓa u ḓivha zwori T Cole ndi nnyi madzina nga vhuḓalo tshifani u bva gai whoop like ṱhaṅwe ku short bio nyana kwa T Cole wa vhukuma ene muṋe. T Cole ndi Thama Tendo Cole Motor. Bio ipera kha Lorena, I've been doing music for vhutshilo hanga hoṱhe. I don't thamusi ro to bvisa musi ndi na 1 year na musi ndi na ubva kha 3 years until now ndo lusiwa muḓini hune nkegulu vha ya kone zwithu zwa ngo wela khulumani yanga first born ya DJ nṋe ndi soko ḓivhela ndi soko vha music in the morning entirely. I believe na vhaṅwe vhathu vha nga vha sathu to relate ṱhamusi na sound but I've been doing music but ḓi tovha na zwifhinga zwine arali nda vha ndi sa khou ita music ndi vha ndi busy na mafhungo academic. Currently ndi khou pusha diagnostic radiography. But then now I'm back in full force and Okay, ndo pfa zwiṅwe zwithu zwa interesting nyana hafhanoni ni tshi khou ḓi introduce T Cole uri nori Thama na amba na ḽiṅwe dzina na fhedza na panga na Cole Thama Tendo Cole. Thama Tendo Cole. Ndi khou ṱoḓa u pfhesesa zwori Cole naḽo ḽi ḓi tou vha dzina ḽa vhukuma ḽine like ḽi hone basani. A ḽo ngo dzhiwa kha J Cole. Lova lina inspiration ya Cole ya J Cole but then other things which as I was growing up really yo man you might have to change that that stage name ngantani uri zwi dina ni tshi ḓiya phanḓa and then uri vhaṅwe vhathu vha suweliwa for such thing mara I realize uri nathi ati J Cole so a tshi ngo zwi tshintsha nga nṱhani uri huna vhathu vhane ni ḓo wana uri una vhathu vha na madzina apfhi o inspirwa nga dzi bada vhaṅwe nga zwithu zwo fhambananaho so he's just an icon so ndo mbo ḓi wana uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi nga ḓa I'm not J Cole nṋe ndi Thama Tendo Cole Motor ḽo ḓana heḽi dzina ḽo ḓana muṅwe munna pfhi Mike Mashila ara tshi vhaṱuku nga maanḓa Mike ndi khou muvhona blind ndi khou muvhona Mike u khou reactor kha zwe nda ndi khou share nga ini na nṋe ndi Brian nga Mike so ndi khou mangala ri khou iteani so mara ngori no zwi amba zwino so uri dzine ḽi khou bva gai Saratu Mike ndi ndi khou muwana Mike so I see J Cole and T Cole. Okay. It's two ways different. Zopambana sanga month, you know. And this is the kind of music that I do. Na inspiration or does guy. I believe a stage name actually wambe samshumo na dedication ya na the inspiration. So ndise kufunga na mthani anga bakhamba ngalo akho for something ndibo J Cole ba vendana kana ndi vhathu vhane vha khou zama u to kopa zwithu na vhatshi athi vhona uri ḽi avha na impact khulwane nga kha nṋe ndo sedza mushumo une nda u ita na uri tshiṅwe tshifhinga ndi ya nṋe muṋe ndo zwi vhe 100% away Okay, cool. I think we could fire. Okay, cool. So T Cole ari na mrijene khazo kati ari na mrijene khazo ri sa fhirela phanḓa ine ni sathu ya nṋe ndi tshi ndi ṱoḓa u dovha nda musa zwiṅwe nga zwiṅwe zwe nga zwiṅwe zwe nda pick up a tshi kha ḓi ri fha bio no ri vhudza zwori like no ita muzika like vhutshilo hanu hoṱhe like you cannot remember not or not thoma lini from what I caught so muzika nani tshi khou ita like ni sa khou u release like ni tshi khou to shuma khou builder sound yanu ni sa khou bvisa dzinyimbo kana na ni tshi khou dzi ita dzi tshi khou bva cause nne personally you only got to my radar after ndi tshi ni vhona kha luimbo lwa mizo masheleni so I want to know like saizwi ni tshi khou ri no ita music like vhutshilo hanu hoṱhe don't explain or like na ni tshi tovha ni busy ni tshi khou shuma studio or like na ni tshi khou ḓi ita ni tshi release like dza tshi ḓibva mara dza sa tu bva phese
ngantani imwe part ngane I'm a guitarist. So Suzenda vandichiita zvone how to put this sound before releasing it. Notechelesesa muzika wavamwe. For nane chicho chifhinga chine ndingapora okay, I can put out my sound ready na yo dzinginderana right now for nane munene ndo. Well, I had much more time to listen to music and doing music, no the producer wamwe. Then as for me or ndo it umbudifi okay yeah. Ndi tiko lukela yo but the entire song yo it wangane. Yo topelele. So zachiditi was itereka na gang zu studio. Ubakali na bathu vona ngabo DJ kwadza rachidziite zila dzinyimbo but then dzasavina na zila zwine rangato recordziwanera platform zvino dza bisiwa entirely. You know, to focus kurana yo rendiment ko build up my sound until ichidiva yo ichinganga Okay, cool. pozvino. Yeah, so tiene non stop andiko to the jeneka lelo ndichiri number jeneka andako to the busori ndako to Thomas zvezuri vathu votomoni diva guy but since zvono daka zviri dodora kuyane for still but so yeah, before hela track ya Maseleni nena vamwe vathu va million rarescom diva tikulu so track edzo vadzione naone ila collab ya na Mizo yoda hani uri Mizo ani feature kaila track collab ya wana Mizo rododa kayo arithome feel like backstory because I had to referisa ka backstory cha music zwavhuḓi because nine ndi kone mfa ni khou vhudzisa zwila zwori music wo nena ndo pfa ndi songo fhinduleya sharp ngori ndo pfa nchiri ya music ra khou ḓo ita mara studio ne fhala like ndi khou nyaga u pfa ni tshi amba uri muna na music ra ri tshi khou ita ra u bvisa ra u sendela vhangana vhashu nga bluetooth ra soko ro pfesa uri ḓo move. Yeah, so busondene so karpirisane. Yeah, dzachi yeah ndolibuwa no kono unga ntandavhudzela ḽone nga khayo ndi. Yeah, dzachi diva in that way. Hune dzachi nga sendeliwa vhangana vhashu nga bluetooth. Mara ha sa vhu khoto bvesa dzanga. A tshi vho khoto bvesa vhathu vhe ndavha ndi tshi ḓivha ndi khou ita navho music nga itsho tshifhinga. A certain group of guys ini ni tshi khou ita na vhaṅwe vhathu music ni vha ni tshi khou ita mini like ni vha ni tshi khou rapa navho kana ni vha ni tshi khou producer ngori ndo pfa ni tshi khou amba na nga u producer and you are a guitarist too. Yeah, a tshi vho ḓalesa lo producer no ḓivha ndi khou ḓi na thi tuvha early purpose zwo ḓivha hone zwa u ḓirepa but then I realized that my sound na nṋe muṋe na identity yanga of my sound I do to though in a ground face yeah rap but then it's not rap entirely. So anebala vana vha khou ḓirepa na nṋe a tshi ḓivha na contribution yo no ṅwala even I write songs for vhathu vhane nda ḓi tshila navho until now a thi ḓivhi uri no fhinduleyana. Yeah ziko dawa nendo pinduleya uri zwi chimile zwavhuḓi tiene a ri tseso uri zwi chimile zwavhuḓi because ndiko zwi vhona zwori tiene no hwelwa. It's Venrap Late Night Show vana zero wa fara na hela out ya chilamba. rondela muzika arali ni tshi khou lidza muzika mangele. Tingakufurupetisiduva na mwedzi dzinalezi mawanje mirambo na mireti tingamushavi na maperoni ya mwedzi ndidzokoverana naye nangweishere tingangisa vamwe vanotamba nga vamwe avoleto ingasikave ndamfanyisa na vamwe echo chidova chipengo Sophia, I don't need nobody else. Nikotoda ene Sophia, nikotoda Sophia, nikotoda Sophia, ungada chaunurata changa ndochiwana chingadochirata ndinganamba ndawa ndichigonya nzvanga tenda ndamuwananga tini yanga cause ano maduva zvithu zvicomplicated ndikwino mwambatera chausiri chete
na vatu usiseze uri wo wana usiseze Sophia I don't need nobody else nikotoga ene Sophia nikontoga Sophia nikontoga Sophia nikontoga Sophia nikontoga Sophia It's Venrap Late Night Show. Bana Zero Wafara na hela out ya Chilamba. Okay, cool. Tico, Sophia. Yeah, man. Ndiko rwana ingo comments hapa matikolu. Iko vakasa dek alu. Iri Tico nangwa Sophia. Tikolu angwa Sophia. Angwa dana Sophia. Sophia, one ni mtu wa kumarisa tuto jena kaloli pingo. Landa nda udodiva. Basically, muziki tandisa tupindura muziki wote wanaenda vande kuita uba personally related. So yeah, Sophia ndi Hewan apena tu ba Facebook yanga wachibori zero Sophia guys zomba ndadhani kusikomangana ndiko jia Sophia wa Tikulu apita ndoita ndisingachamo hey apenda chivo todana bari naye kweri the friends ngange ka Facebook zako mbusuri zero Sophia wanena zano komuliza ugai nare ando ndo mana Tikulu ndisele mara aroko fizi personal lawo ya nane ndikotenda mlandori zobala tiene nikwere prere pano zino Nermena Tikulu tonga kutodamba and now come Evan Anthony Sophia, you know, Sophia, the word itself is yamba wisdom, you know. Sophia and the Kambari I'm trying to tell happy Sophia, you know, honorable little one says okay, so I decided Okay. Niabone zodo chincha madzina tiene na isanga ngena ngangi ndiko todo devo online uchivo fi Sophia zviyambori wisdom ndiko lidisa chivendor kani ndi utali izvo zvikobva ka character yawo ngandire ine avanga, you know. So and I'm this called the Sophia, and I feel like the verse and I mean is what the entire song is called come to me. Okay. Sophia. Rimbo ruchikorira po noipfa bere ya mbudziso mzi bere hey yonova bere ya mbudziso zvino naipfa apo uba hojena mbudziso bere ya mbudziso yojena ifa and but nsongo ngo share atomedzi watch party nsongo bana ndakuri resongo femini discriminator songo discriminator show kari share ndikombo kari number bari kotoma dzi watch party kari share kari subscribe ndikoli watu vete ngobona ka YouTube kari naveonera ka YouTube ne for share ni subscribe ne like ni comment na ka YouTube kwa itu zote share ka Facebook account dzavene ka YouTube ka comment iwene po tiko zivona comment ziko jena po kadzijeni. Okay, cool. Tieni aripere pano. Yeah, so bere mbudziso yo darira po mbutso yada iko ubva ka Fizo Boy SA wa FM uri Tikol uwanala guy tango ndi zimwe zwithu zvineno anongorifirisa yeah na netingozwana the vuvo ndi Thoyando Limpopo Thoyando Manini, and then udiro vana zero location ndinga story comes in the base different marabu bondi Manini nduri ndaba one zwin connected ndi Thoyando Manini block L zone 3. So like full time in Vanene. Not really full time. Ngamafungo achikoro ndi atyo ndi UJ izvo zviita ine row within are rutano ngamwa. So
Aldori half ya chifhinga ndi spenda ndi yani na half ya chifhinga ndi Okay, cool. I think uko zamambur uba a tshikoloni a dovha a vha a hayani, so but I think zwezwo zwi khou ṱoḓa ndi zwori u vha a gai, I mean u dzula gai zwene ndi manini. I think o zama uri a nifhe zwone in detail, but u vha a manini, u dzula manini zwavhuḓi Okay. kana main place yawe ndi manini. Ke nga mbudziso yo dzhena no ipfams. I gai. yeah ndo lipfa lidorogo. Ndi sedzani uri on the question you guys have been asking, I'm not really understanding his response. Before track ya Jena kaya. Athu jena kaya leli fungwa. Thina nda koto jena kalo. So ringa nambara jena kalo. Ringa nambara jena kalo through yene comment eno ni. Api before track ya Mizofil Mashereni, did Tico have other songs on his own, singing or rapping? Or has he ever been featured by other artists, not writing or producing, but his voice song, like, yeah, before Mashereni? But odiambene munori oba achiko record the music, achidu visa, mazozvila utotaiwa sakuto uploadiwa kana wapangwa kadzi platform. So I think ziyapindura hiyo mbudziso. But then, nende kwa todo dibazori Can I add on that? Yeah, Can I add on that? Yeah. Na vhathu vanonga vo chifo ndo alusiwa nga certain group khulwanesa ya vhathu. It's just that muzika na energy yote and the whole focus ya satuva ri kha ḓivha kha ḽi yo ri rasa ubisi u tshi ḓivha kha dzi platform. So nda tshi ḓivha na dzi nyimbo dzanga na nṋe muṋe nnzhisa nga maanḓa, and una vhathu vhaṅwe vhane ndo no ḓivha ṅwalelavho na dzi nyimbo, vhaṅwe vhane vha khou ḓi phusha nga maanḓa now. Ndi vhafhio fano kha hesho. Can I not do that for now? Views dziko wapo no. Views dziko tsabzino hapa no. Fano kha hesho muthu abadita so wambo diphala. Denied. Denied. Amba. Vhathu vanonga vo LP, vhathu vanonga vo thamsi ndo mention vhathu vhavhili. LP ndi producer yanga. Na vhathu vanonga vo na vhathu vanonga vo Chief Charge na vhathu vanonga vo Trailer, na vhathu vanonga vo Fresh Boy na I'm sure vunja madzina ane ndingavha ndi khou amba maṅwe nga vha sathu vha family ya mara ya those so ndina madzina a vhaṅwe vhathu vhane na Stambo DJ ahone u to vhura kho ṱoḓa u amba already no amba Chief Charge mama kani ching already no amba Chief Charge so lambani se phala ni the love no amba ethical kani ching you know ni change na ini na bana ai na ruthi ai ngasintshintshe amba no amba Chief already, so uyanganya risiko nonga nambani yambe zviyafana rido lipa una thaidzo rido ni lipe ndi iyo list utamba ngo auchena vamwe. Okay auchena vamwe. Okay, that's good. It's fine. I at least not this one who say never or the ghostwriter azisokoletea kha Drake na Quentin Miller feds ndi zwithu zwine zwi kho ḓi itea hoṱhe mara ro no this discuss and never shown I think Robert na main event before na Romeo, but ndi zwenezo so nṋe ndi kho ṱoḓa u ḓivha zwori but now not the explainer ngoralo zwi pfala zwori ni muthu ane like ni well connected na vhaṅwe vhathu because no mention vhathu vhanzhi nyana vhane zwi a ḓi sumbedza uri like ni well connected na vhathu vhanzhi, so obviously arali ni na nchi ḓivha ni khou shuma na vhathu vha no nga vho Chief zwi amba uri na vhathu vha no nga vho Mizo na nchi ḓivha ni tsini navho like and so on. Nṋe nda ndi tshi ḓo ḓivha zwori na ḓa na landisa hani kha radar ya Mizo hu tshi ḓa iḽa collabo a itea mini like zwo iteisa hani ḓo mbudza nyana about that. Tico vho muthu vha Tico luri a dzhene nga founu dzo funzeaho nahone mukomana
I'm back. I'm back. The rako dishuma as yachitong andit tapinyana ngandre misofile angodoba just like sa artist per se to me about more like a mentor before lukamba rachi diamba achi divana sakrod man before or open up to shuma rote so elola onema altino fi yosen na yondi bango batwane wadibatsi nan yosen shout out to yosen ndiye noita oila instrumental ya mashirini ano dita zimwe instrumental inji za baya so la dibaru kudishuma zinyimbo zobarao and then asukera to choose or like renga visa mashirini zitonga zoviva angoto ba mafungo all tamsi for mizo over more like a mentor some commander before also to wana mafungo as the artistic work until now though. Okay, cool. So kaela track ya mashirini te na I think ndo sandi for later marininka kulule ndo sandi for later later to come like tell us finger tracketiva but later or hela huku yoitiwa ngaini asimizo mara zvazvikufana asingati mizo ndichitomo ipfela huku mara inezo ndichitomoja na vesi yanu ndafori hela huku ya before vesi yanu ndini mandafonga ya huku before mizo ndi mizo but ndichivosvisisana sikufori ndini hote so ndini hote kela track ya masheni ndini weto huku kela track unless nojera ngatoni MB nobaro pendura tiko jamu ya neifa mbuso iko jena hapa ndivyo ndiko nibona mabana yote ibe correspond late nyana mbusondo I was the one who did the hook and didn't end down not the content of the song mashiring I think ne uyanga ne ndichifa Sofia ndapfana dzimwe nyimbo dzane ndiyakono zvifesesori nela track elai ndinwi no donayo ngamanda track elai imwe raitamba ya mrau na Sofia na yeye nera kuditamba zvino require breaking songwango share songwango like songwango commenta songwango subscribe ka YouTube hapo rekodi watu watengo bona komdo rated watch party na mini na zote yanepo so zombo dopira ngapa. What's good everybody to Gurney T-Fat? Yeah, it's your boy RLD. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Watondi aka the B-Town Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Venrap Late Night Show. Late Night Show. It's Venrap Late Night Show. Leandro Savage. Masasti baba nunga ndiya penga Abasti buru sibuya ndo wadega Masasti baba nunga ndiya seda Abasti buru murati cha seza Habala Adatoshona Habala Adatoshona Habala Adatoshona Habala Adatoshona Upilo pera na mgumo Abasti bichi notoma china magumo Wanseisa kore bako pesa zabo nungo Barindi ngasi kono ngabafumba mucho Badozwono ni badatoshona Apinga tokona nangwe mafosi wagogo Ndimuva kure ndene mrena bonkonda Nditose ya habala bono kweka zoukona Nobaluza ngasi hume Songo ngakisa ngasi ruge Nditafanga chichisa muwe Nope pori ndoke nsina muwe Nobaluza ngasi hume Songo ngakisa ngasi ruge Nditafanga chichisa muwe Nope pori ndoke nsina muwe Masasti baba nunga ndiya penga Abasti buru sibuya ndo wadega Masasti baba nunga ndiya keda Abasti buru murati cha seta Habala Adatoshona Habala Adatoshona Habala Adatoshona Habala Adatoshona Nobabu tatinga si hume Badozwono ni badatoshona
nangwe bagwira mato wabo vansetsa atingatokona nangwe makoti vako nangwe vazvikoresa vakazvinzeva vatosvona ri vatotoshona ndovavudza ndingasiume songongakisa ndingasiruke nditazva ngatitisva mumwe ndopepori ndote ndisina mumwe ndovavudza ndingasiume songongakisa ndingasiruke nditazva ngatitisva mumwe ndopepori ndote ndisina mumwe vasasivi vavononga ndiyapenga apasi uri zibuya ndowadeda vasasivi vavononga ndiyakeda apasi uri muratichaseta havala vatotozona havala vatotozona havala vatotozona havala vatotozona. It's Venrap Late Night Show. Bana Zero Wafara na hela out ya Chilamba. Ya havala ya etiko nezvori manyimbo ano ana chimwe chivhundo chine achingodhowelea zvavhudi apa Ven like mara sound unichambori nani na watu unanga vo mizofili vo chifo chaji ndiyakono like kupisi ndiyakupfa zvori kuoneka kuti unanga vo chifo chaji ngamando kutovhobva ching na ching chong nefa zvori una kupisi nyana kwani connecta veiwe and all that. That's when I'm sindichipfa masheleni ndafunga ndi mizo kahuku like then ndafunga ndini like so I think muzika wanu iwakushota asuri ndi mizo wava kungamme mizo wako ngaini I mean yeah. Okay, nazvipa asime ndi tikolu uri mizo ako ngaene katrek ya masheleni asime ndi tikolu izazofanga nendindote hey komra nifaka comments yapo rinikori mini ngazve tikolo ambori mizo ako nga tikolo not the other way around. Not the other way around. As it tikolo. Yeah, ndialiwanesa. You know, ndialiwanesa. Yeah, ndialiwana ngamanda and I respect it. Ndofa tiano amba zingo zitu matomoni apala urio. Nenda sanidivi that recognition and all that, you know, which I appreciate. Ngori now's the diapanda na kabamo baju. Mara ngori ndi mizo ngasi fibo ngori mfetu basa kudibwa abo tangwe bo mkoma nabo bakungabo ndiyazwana unjinga mandi no it's not an offense mara reality osizabo nori mkoma nabo chidishima bo way back zachidinga bo zilana na nozifana lewe nepala ethical sure ethical nediko ni nditobori tina lingo libaji lene lavana lengaji mara ndadha ndikonibvulera mumwadzi zvino so nditova ndisina lingo libaji lerina mumwadzi ndadhonibvulera mumwadzi zvino mara hai kamasheleni apalai nani kudhiya hai dzote dzitreke dzose ndikonibvuzori music wanu ndandichikotodoeda kazvezo uri yo music wanu blind mamuna like music wanu blind vunji ya dzinyimbo ndandisathu dzipfa ndiko dzipfa zvino ene pakashow ndandichikodivorera masheleni na Sophia because it's been on rotation sazine ngerepa ndisazwane look at rotation kashow kulwane hottest show in Venrap right now and if tuzozine ndikodotoma ndaposa zvenda ndikotodomba zvone ndabudza vathu vothe vanotarera apo ridorwa sheba 10 apo dorwa sheba ngotavanya rivuyere khalo
uri okay muna music wanu udope mamuna ndiko dzidzipfa dzinyimbo ndiko dzithetshelesa blind like music wanu udope and the sound yanu i different and sound yanu I don't know if is zwine nda ḓo zwi amba ni ḓovha na ini ni tshi zwi vhona nga yo nḓilana but sound yanu i dark I don't know uri nda khou zwi amba ni khou kona u zwi pfesesana Lizo, no wana tien. I don't takala like I happy out there not uri I don't takala as in like I write but ndikwamba like nyimbo dza happy ni dzipfa na nyimbo dza dark in terms of like muzika arali ndi khou kona u ngwana like music wanu u dark so ni lidzesa nnyi ḓo tombodza dzi artist dzine ni ya dzi thetshelesa dzine dzi ya ni inspire uri ni kone u ita muzika wa so inspiration yanga i thoma hanefha tsini ma ndi a lidza na vhathu vho no nga vho Maḓuvha nṋe ndi muthu ane ndi a lidza na vho Mathase na vho Adziambei band you know the core of na pfa content ya vhala vhathu luimbo luthihi lu nga kona u ṅwala movie you know lunga ndi khomba muṅwe muthu anga lu bvisa lwa tshiṅwe tshithu it becomes an image vha ita luimbo hu sa khou pfhi okay this is a verse this is a chorus mara lu vha khou nyago u zama u ambiwa iṅwe puloto zwi vha zwi na ndunzhe ndunzhe so havhaḽa ndi vhaṅwe vha vhathu vhane they inspire me a lot ri tshi bvela nnḓa nga ngei I listen to muzika u nonga wavho Damian Marley a lot mara between kha the Marley family ndi thetshelesa iḽa out no pfhi Stephen Marley nga maanḓa yeah so inspiration yanga kana vhathu vhane vha thetshelesa a vha bvi kule okay ndi khou thoma nda dzhena nyana kha dzi comment section hafhanoni ndi khou vhona Mrabisto KFM uri T-Cole u khou xela hetn mbudziseleni T-Cole uri why over o dzumba music wavhuḓi tsha kale kale that's a compliment where comment ndi sikho ivhona nawe ika what's party kai oh ndi kuiwana okay yeah report and then ri tshi khou tsela fhasi shumani Nechombo ari T-Cole music wanu ri u wana kha mini ri ḓoḓa khaḽo Fulumativa ari yeah I can feel Chifo Charge taste on the song niko pfa T-Cole T-Cole ndio nena pfa T-Cole okay karisa bana okay ri tshi khou tsela fhasi Shout out to Chifo. Ri tshi khou tsela fhasi Londani Sebastian ari Mizo ova a khou nga T-Cole boom sedzani naye ari T-Cole u right Mizo ova a khou unga T-Cole vhaṅwe vha khou fhela mapiapialala henefha hu khou seiwa Pule Grizzly ari T-Cole ofa Mizo gwindi ndi gwindi ndi khou tsitsiwa nyana nga juice ne ḓivha na musi ti kona gwindi tshi ḓi zwori why T-Cole uri ri pa gwindi ngori na tinalo mani i tshi thoma live yani ngombona ndi tshi shavha nda ndi tshi khou tevhelela ḽone ndo zwivhona zwori a zwi nga ḓo ita ḽisiho ri ḓo ya luimbo ri tshi ya luimbo ni ri ḓo ya nda dzhia gwindi ngori ndi khou pfha zwori ngono ya ḓivha ndi khou ḽi tevhelela comments dzi tonga dzo no ḓalanya na hafhanoni ndi nga vha ndi tshi khou tsa nadzo hafhanoni mbuelo Elo Hours ari u khou amba ngoho Mizo a khou nga T-Cole zwi amba vhathu vha khou zwi supporta hezwi zwithu Zilmaster Ratipa shout out to El Silo uri nṋe ndo mbo ḓi shavhela nga fhasi ha mbete T-Cole una plaga he vhana T-Cole uvili na plaga I feel like mara huṅwe fhethu sa ri a haṱudza u khoḓa vhathu for mishumo yavho ṱhaṅwe ri songo ro sedza uri ndi vho nnyi kana vha gai nga hetsho tshifhinga ende tshiṅwe tshifhinga it's not fair na thi khou ri ndi khou ofenda mukomana hanefho hone vha vha hone shout out to him he's a good brother to me too you know mara nga nḓila ine nda vha ndi khou ḽi wana ngayo ndi sa khou pfha nga na vhathu vhanzhi vha khou wana zwi sa bvi kha artist kana kha vhathu vhane ri nga vha ro shuma navho mara vhathu vhanzhi mishumo yavho a i khou khoḓisiwa ho sedziwa uri vho ita na vho nnyi vhaṅwe dzi producer dzi beat dzavho a dzi khou accreditiwa ho sedziwa upfhi ndi vho nnyi kana vho itela vho nnyi and it's sometimes zwi vha zwi si fair dziṅwe dza dzi artist dzi ya uma nḓilani because of that so isani phanḓa
ṱoḓa heiḽa ndi sound ya point heiḽani hezwi utshi ambo affect kana point show vana zero wa fara na hela out ya chilamba ugai T-Cole nangele wote uvili havo ngele T-Cole nandione udobari asio ni T-Cole mara ridore mwane futhi ngori mafungo awe ona daresa okay do raro tomota manga lipio pala petukes ngandre matreka te andela ngandi sikufandisi ndisikuzonda changori ndotamba Sofia ngotamba Sofia ndotamba avala ndotamba Dovani cause ndani kumlore zvinwe rinamberi jene kalwimbo ka Dovani ari ndonotamba ndingori ndikolufunesa lwimbo ara ndisatotamba asi avala mara hondi Dovani ndolujena ngamasiari rakaeretesheni ngamasiari dibo lote kolo okay mara tamerita song ori tiene ndikomona zori ukomangala lwimbo lone zvino rugai okay dodo vanita bele doba dianga bele hapo ndiva rwali bele ndikoto varwa jingili ke It's Venrap Late Night Show vana zero wa fara na hela out ya chilamba komrora ni mane chikotoda T-Cole uri muone muyani futhi yafo okay ndina T-Cole ndikomtoda Ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani ndoamba na Dovani karishere ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani Dovani adoba odoba jana ya pia sango doba jen nenda Dovani adoba odoba chimbira na kona nitawazina mukhet kani zito nitakadza udzura nikukaizi nisafese esi Dovani ndingani nichidoborora udoborora zitu zine azibuye way back nisokododzura nizikakatini nana musi you doing the same thing nichanoi makona nakona nyandubona bona ni nipanga mashikana mara nidovana muteve inini dinonga zika nani dovani kure mara nkosari tangwa nikotea upesesa maitere anu ore pesa ziko opisesa ndinyo nifunda ombiru zitu zabuti nisichaziteve bonikaiza na dovana zina lilanu inyanipi dovani awuna zibuya zine nadoziwana zichikopa kazibi divani ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ine mazikonani ndoamba na Dovani uri atuchere zikonani ndoamba na Dovani uri alichodzurawo ya sangwangwe dzinyimbo dzimwe dzaone ndiva ndikosikufanga backdoor ngo tabanyedza ngo ralo arite song ngori nema uone nema udodo ritsimela sound uri zwo zichimbire mtu kaudze nema atsime sound yawe ngapo ngamrau ndi etieno kuti ana sound lane ene ma sound no tsima porini pange okay okay nema koyo ridarite rindela hula munna
Tikolu. Tonga ana gwindi. Gwindi Gwindi linjisa. Una gwindi linjisa lobahone. Ndozvipa pala nuri vatu vako credit wakazibhiti dzavo nadzinyimbo nakadziflow dzavo mugembisa vatu mupapa apa peti so ene since no jena ari nambe ndisikonongari tiene nambari jena kela topic era ri do bana na msi musirika de bono ri Tikolu de raba na ena so ndobona status nema fin tiene ngapo ukuba na feedback so nema ndobona status ila status okay keso so ila status kombori ndinyi mtu wa na nemoto ngari na feedback ka sound hapo so ila status kori don't mention bomrepa bane baba successful so net ziti dakanenda onori ati divur ndi mentioning because hela mbuso yes atingo ifesesa at all atingo ifesesa no t zwayo so ayo mbuso richi break down ori ngato jenisa onori rari mrepa o any aba successful zvino rijene guy ritome guy hey nyabona zvinori kudhaka upi mrepa risatu dhako rindinyi dzasotori mbudziso ikutomburi mini aingova specific uri ikwamba yosudzana na mini chotoma naruti yeah yosokotova mbudziso renda ngari it's ngarori mini nyabona lantinividza ri mini Wikipedia mini ila nini muna moya editor ngwara zvimwe na zvimwe Wikipedia mwana wa the general amwara dela mbudziso yotova ngora it's just a general question ine aingoba specific uri ikotoda nazo hani ngori rikwamba when it comes to success we do have the artists zine we know uri even though basa ko tadzi million iti but as the artist you know the guy or the rengala polo ngazo zwa music na mina zote mwana rasho mambo ngatotonga samuvia nisikono ngari na aichana yes yana after maseleni ndando ni hangwa fully that's any diva for that person nditobana na vhathu vane vha tsini na nne vane vha ya nthusa nga mafhungo a u distributera muzika huna vhathu vho no nga LP is a dearest friend of
mine adobaba producer yanga as well. So ati divo rungaba wena na kana uchidiva vamwe vathu vane vanga so ndiko diva hoyu upfi Sadiki R1 oh is the producer yanga as well naye shuma rote ndingazithi ndi producer yanga but we una team ya vathu vane ndadiva ndiko shuma navo vane nga khavho ndi aguda zwiṅwe zwithu atitendi uri na musi arali tshifhinga vha vhona zwiṅwe zwithu zwine ndi nga ḓivha ndo no zwi wanavho ndi vha ndi khou tou ḓivhavho zwoṱhe mara ndi vhanna vhanzhisa vhane a whole set of team vhane nga khavho ndi a guda zwithu zwinzhi ende vha supporta na music through like that. Okay, ndiko mangala because ndo tori ndi vhudzise uri ri mupe credit naye because shout out to Sadek. yeah because udzela untsendela like ndiye ni muthu wo thoma untsendela Sophia antsendela na luṅwe atsha ḓo ndi dovhani ina uri ndi lufhio but shout out to him nga mafhungo dzi comment dziri nema zwino ngo rengisa tepa wena ne ndili chiwo Nas dos ya kuita nthu ya kuita rain zvino ndoto uri ndi change setup ngapha so unfortunately Tien antapfala Tien was there akupfala Tien muliteni hayi udodova vuya zwavhuḓi. Okay, cool. So ari jena kalo futhi ne yeah nikopfala. Okay, cool. So nema ningavudza mini ari so Tien oda nga luṅwe luvhilo kwata uri risa tuvira ambati tuvira ndonyoro to manda bala dzi comment nyana dzino roaster nema hapa. Okay, kazidze ndina matapa we ndiwa marango ne adiwa vatu wana PC na nza the trend vanema vavoita mbiri ndoya chembiri ndizavhuḓi richita richisea nyana chimwe chifhinga ngele ningaisa phanḓa apo. Okay, cool. Ndandikuti nema ndi zwifhio kana ndi fhio mbuso ndi azori ungavona imwe engele ine maybe I know no jina later but maybe ungavona imwe engele ine ningo ṱoḓa u vhudzisa T-Cole. Yeah, ngoralo. Shout out to Mike Mashira. Okay, what then zwine the rest of the artists bakuita zone kori ritonga rito niyabona Lucero ritonga rikodo peperiwa rinji tonga rini kongo jengwe direction we end up like there stuck but which plan true, like man. True. Yeah. So mimi ndinakubona reality wana namba zvinwe zwithu zwavhuḓi nema I heard it ne muzika wanga thamusi ndi khou tou thoma ungalipindula nga ndila muzika wanga asi ndi u vhidza dap so I grew up listening to all this ndikambo Venrap na nne ndi ḓivha product yayo na so nne ndo nanga u ḓiitela sound yanga nne muṋe ine yapfhi dap. It's a combination of dancehall, afro pop, hip hop na pop so ndi sitokolo pfha uri ati chiwapfi una ṋea mafhungo a dzi competition I mean yeah I hear that so that's my sound hanefho hune nga nḓila ine vhathu vha khou pfha ngayo Davido vha sa pfhi na Nigeria fhano Venḓa vha khou pfha na Wizkid na Burna Boy ndi nga nḓila ine nṋe ndi tenda uri so I'm destined for that. okay now Yeah. I do get it. Okay, cool. I think the humble self the bad. I don't think in ndatinga vhudzisa because zwenda toita ndo complimenta sound ya T-Cole nṋe ndi muthu ene arali sound ndi khou ifuna ndi vha ndi khou ifuna ngoralo Ngana nṋe ndi khou ifuna bad sound ya T-Cole zwawela kene sound ya T-Cole ya wela kha dziṅwe dzine nda khou dzi funa ndi siko ṱoḓa to ḓifha credit sorry wa jeka show ya T-Cole mara na nema reality ya mafhungo
Cheno don't come chancel. Okay, cool. Done now. Rochecheresa. Basi hapa no ina biriki. Yeah, we have to musa chibanga. Gwindi. Okay, asi Gwindi, but this got to the credit we ngori tinga watu wanipe credit. Nani got to the credit yanga nemuno. Yori treke la ya TNA out ya Chilamba. Ndeno kumbuzao marasimne. Onkumbuzori onobe antambele yone zwakale I think yesale chivu. Ndikwamba tene on live zvino so that's why kotenda so yeah ndingatenderana naye ndikuzumbura nichikodha umpa music video wa real video yes tendo yeah ndanilidzelela track elani yes ndari track ikudia like the serious like ndi stuff uziswa ichibva ya number yavo yotopa tene number yotopa venda nga track ila so that's why ndobudza tiko unazvo ndobudza zvone ka WhatsApp ndabudza ndari vatu vakutotomwe ndichecheraisa mamuna zva serious ndifilo ngari zviditi yango raro nane ndido contributor ngoraro so rekodibonga nane model zaka Venrap radio sipinga chote ndomupa brown envelope ndori aipange ka rotation naye na rine ri ḓo ita rafha vhaṅwe vhane ra vha ḓivha vha kha dzi vhembe FM brown envelope vha ḓo ita zwo teaho ri ḓo isa hoṱhe mama i ḓo tea u tamba tikolu blind okay cool so ndo wana luṅwe luimbo hafha lupfhi ni noṱhe kana ni noṱhe a ti sure uri ni ngo lu ḓivha na ndi iṅwe project yo produce wanga Sadek Gumani, shout out to Muladane Hustler. Okay. Yeah, I remember that one. Yeah. Okay, cool. Ndi dzidzanya ndi tambe ngoraro. Okay, cool. So uri rife mu president ritsino fedza tiene ndi bona ngari ari nambari jene ka base collab yashu ri ḓo kona nambari ari ku speed up zwithu ri rife mu president. Of this madam president. It's important nazwo. Ndi have pass mara aba fara tshifhinga ti. Fara tshifhinga ni azwi. Okay, mara tiene ari jene ka base collab ngapo ka yo side ya. Okay, arite so. Okay. Late Night Show, best collaboration. Ni projects dzipedze na vakadzo
hukuitia nini kusema natoa tamsindi wane vamwe mukeguru vachingari vakonya ngotofa lwimbo lwati cool mara uchidiva na shishini nga nthani liyanyamisa nonyamisa na promoters that the event they should stop that and the kanji sama proper music videos, or it's just on a deivona na vamwe hai zobala zobala ziva zobala ngorara dzitya niye nisedze uri T-Cole dzidova
yone because zwako kondor I have two boosts or one boost in our in the link is dot. The music wow, which means once uri ni wanala gai arali muthu akho ni ṱoḓa for the collaboration and for music one. So vhathu vhane vha ḓo vha kha chorus ni khou tea u ṋanga muthihi kha havha vhararu. Huna Fizzy wa 2 Feb, havha na Ramsey wa Ramsey Records, havha na Shoni Mrapper. Hey man. vana vachi tiko ngari mwana ke mwe masia retien yeah tiko mari do mwana kaya masia rapedzisa 20 minutes yeah tiko ngonifa harre so swinga tsa riperera tiko do dovana enga masia machero manini ni sedzele chipingori ngachi carrot so hey okay yeah machiranga master there na chikolu uri rikono pedzisa suzothe ngoralo because yeah nema ubuya miyani chikolu kamera yawe itovesa tujena mare yeah urubala kamera okay cool I think ropedza bongolene president wa tujena msi ai abantu chikolo ngori fane at least maba na ripese game yasho chikolo rekoto mufatira stand echogonya ridomone ngori mpapa utumere kusimizire action ya madino wana yeah okay chikolo ridomone stand tonotenda artentima chikolo rekoto wan no bana rine namusi riner do salar chipesa ngwa topic then inir do bana nga masiari then koma ka WhatsApp do na zoro de tsani regoli wanga mand araringa verify do bana ni machilo nga masiari rapedzisa 20 minutes ya shena kuri deon regoli mwana gwindi lena ribvisela lone namusi machelo sa zinchi zidiva zori pano ushuma gwindi ni deno lugisana le imwe futhi leto risizwe interesting oraro ngozuma olugisa okay rine ngacha arpetsela part ya successful nemana nikatitalishedza nikadiambori nyinyi zvatsani distream mini utani arpetse party like we give guys when ngabo mi cover they are doing good mara ningasiba ono ngolidzwa ka radio it's rare ningasiba one ba kadzi like ka social media na mean and then ngani
As an example now ndo to bvanyana ka Venrap ti una that guy no female beats and artists the buyer dzine they're living the good life. They still perform as Venrap artists, but they also having the good life. We're still gonna look at it in the later stage. Remember sa RSJ artists dzine ndisangambidzina ti kana ndiyambidzina RSJ example are Fizi yorala Fizi I don't know music no upload wherever no upload online. That nigga gets royalties. Niyafuna nifuni. Or monetize music in a way that you now upload nga hapa. Nichi wana 1 randa and no the 70 cent. Don't 30. So kwamba nga successful ka music wa venda. Kwamba nga batu bane are they getting paid nga music or we talking about opatali ururu nga music na. Because success over any money also kofata are these very said ko bagai mara unandu so nanendo sala nisko professor embuso like your base yakana the mwana na dzindu na dzigoloi mara nisa ko professor zori chelede ko da ichiko bagai mbutso heyo ine ringa story success ya artist ringa si judge naone based off of zwithu zwine aziyelana no artist. So arali ri tshi khou ri artist is successful none heyo mbutso heyo i nga ri tatisa ḓuvha ḽa tsha ḽa kovhela mwanasho heyo mbutso heyo I clear tsho thoma. How complicated it comes to artist ni artist ni ngana perform you get paid let's say $1,000 na jeta 1,000 ya na renga equipment to do something else which is niko part of your investment ya music nko invest into a business nko invest into anything that nanga nkuita chon these days una artist injizini zina music wadziwa kale une online everywhere they're getting paid service music na musi basi perform that much but they still make money based on ori badiva uri zero aya upload rimboranga ka YouTube I'm gonna get my money tinga the rule delete isa I'll make money through all those streams. So we're looking at artists that are successful through music in a different ways. Through streams, through performance, through as an example, if I'm writing a song for a certain artist and I get paid and I'm making money out of that song goes big and I still get royalties. What I mean, once in a blue moon or twice in a come on. It's something you can still make a lot of money. Marabatos divisori ngori tieni acha performer okay wanna get red. Come on. So when it comes to success in music, success comes in different ways, different streams. Come on. Okay, so cool. Okay. Mara ngori robe boare ti diva Google iri mutere successful ndi mtu de non iri mtu never kana musician never successful ndi mtu de one Google iri mini karisedzere Google ikori mini zwa dudi iti amba zwa Google idamba zwa yesa kombrela rene va venda okay aribal iri successful actor so rineka actor ko visa actor are musician wamveza so iri having achieved fame wealth or social status deems him to a successful actor obviously never visa actor panga musician or music artist so ni Google yo so whatever ana hezo zwithu zwi achieve fame wealth or social status namsusi wealth at least social status ziamba una erna artist nji venda dzere successful social status dombudza vararu vena kupfuri vana social status yacho na heyo fame una Mizofil una McJ una ndikwamba Venrap if ndichingatamba like music straight up questionary Venrap yes questionary Venrap yes una Tiene una vhathu vho ḓala una Fizi una yani una Bomo una yani hoṱhe ni sedze social status hayo madzina hayo enda amba ndi dzi household not the mention
nichikwamba nga Venrap like ahuna muthu ane a ḓo thoma ni vhudzisa luvhilo uri like who's that arali muthu ane o ya ḓivha Venrap. And havho vhathu arali nda nga zwi amba ngoralo, all those people vho kona u wana heyo social status through music nga muzika wavho. So ndi nga kona uri yeah, that is successful if ri tshi khou ya nga zwine Google ya khou ambisa zwone. So ri songo ya ngori zero ola 60k mushumoni o fhaṱa ndukezi dza dzi to bebe kana dzi swika 30. So heyo a si success ya Venrap. Okay, go bad. Keva vha khou mentioniwa Ramsey prefix vho ḓala badi vho ḓala kha dzi comment vha khou mention. But if you look at it, if ri khou amba uri ni nga kha ḓivha ni like you working ne and you getting paid ne, and then but again what do you accomplish beside your job? Una tshelede ine ya khou dzhena na. You have the artists that buy they are big, and then everybody when they look at them, wow, that guy is successful, that girl is successful, that guy is big and all that. Mara nchov la friji ndo anodura madi. See? Avana artists they hardly perform as the numbers one. They hardly have shows, but they are successful through music. It's fame, it's worth, it's all those things. Then it becomes the biggest thing. One. We have a lot of. And go mara zwine zwa vhone ndi zori tshifhinga ri nga sive nacho chote. Yeah. Richora and out to Tom. So no, like Natito, that's another called the Sabatuni. Attitude Jenaka on the moon for real. Okay. Not much that you want to foot. Ndichikongora kwamba nga ndava ila yori watu vasongweta dzigigi vachikotembo badala voti ari tell successful ari so machero machendila says okay riti vanela show yo fedzisa ya tikoli ngama dekwa nai Venrap late night show ya machero reko discuss the topics I think inoni ari gumenepa reko do pesa successful reko do discuss the gigi now the promoters ziko badela watu ngandira because after la J showing all mentioners of the bad zone I think nazone nga koma kazo all mentioners zinji and lately episode dzine dza vhone ndi dza dzi guest reels or dzi fans dza dzi vhaṱaleli vashu vha hey show na dzi supporter dza hey show vha zwi funa hu tshi ḓa dzi guest but ndi kale ro guma tovha na ila show ine rava ri tshi khou explain ri khou generate dzi topic ri khou dzi break down nyana ngwana so ni talele no machelo azori why ni azowa komzera ko thonga thoma ri dilamba machelo ko thoma fona loyara wana rotendelwa no reziambe zwithu kwezi vari farela amba zwithu manini benya zwidiwa uri dziabuya hello and okay, I'm still gonna I'm not gonna stop fighting about it. Come on. Okay, cool. Arita machelo ribe na tshifhinga machelo at least we ro discuss machelo ri fori ri do ri kwamba ngami resina na rush this is Romeo the Great White. Your boy Watondi aka the B-Town Yo, man. what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching Venrap Late Night Show. Late night show. It's Venrap Late Night Show. It's Venrap Late Night Show. Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Okay, nando tuwa warina ndine kola. No na makar do fa out your name. Hey, well do fa out your name. Arfe out your name. Ati mfuna to sound. Ai. Unayo nema yene ari aka Venrap radio. Wita yone yori hey ndine duka la guy. Oh, nkoma What man president? What home?
one and one and one hungry. I'm out of here. Until next time, I'm a see ya in there. Yes.